Enda kubwanizia kindu Kini muthenge nena kiswaniye muno. Kwa ndabie omuthi natwika Pentecostal. Sema amen. Nena thenge andu mangai. Kwa ndabie kibathukanyo cha mundu mwina ndia ijao. Kibathukanyo cha mwe na ndia ni chao. Of course nini sini mwake usongia nondo ni mwezi pena kasamuke bandu. Tiwo ka twist ka muthemba. Kasamuka ni kama niene ba ya mwakoni. Nena mumo wanzuke. Mwana usui mui. Otuke ange watu na kioko. Na nama na kweli. Hallelujah. Nama na kweli kibathukanyo kinene cha mundu mwe. Kwanza kindu kila kiutuma on them me kindu kimwe. Ne kwithwa on them mayisi. Nondo ko bendi mundu mwe umanya kila kindu. Cho wende. Kuni lazima pema ndo uteke data. Otesi. Hindi nyosi kibathukanyo nikiba. Elandi andi tikila kana ndikitata. Nondo mundu mwe no mana ndesi na losa matambya momana. Kana maumanewa. Therefore ninaekulyo kati wa mwitikili na utai mwitikili kibathukanyo chao. Trombe na similarities. Kana onde beba mutheu nunena namo. Onde Ibuku ni Genesis chapter 6 verse 3. In fact, nisomeweni mono. Genesis chapter 6. Onde beba mutheu nunena namo. Indi be kibathukanyo kiuka na kibata muno. Verse 3. Mandiko manga imasarambe verse 1. Na kwethi wajila andu mambilile kwingi bayulu wambi na masya iwa etu hana manga imona kana etu mando mayaseo na metwa yaka ombe ala manuvie. Verse 3. Na Yehova asya veva wa kwandaka kila nyabina na mundu tenena chao nundu we nake ni chao hindi matuku make makethi wa miaka liana na miongo eli ni kwa siakana veva mutheu ainune na alamata mwisi ngai. Lakini andu wanu ndu maena miaka mingi miasa muno weza kwethea veva nunu nowa na nikana eke nowa kithemba tu labda niku nundu wa uthatu wa meko mo ngai asia miaka yolwe. Lakini tikwa chakana veva ni wapetwa Ehova naona yu Ehova na isu ni doctrine ni mwe veva mutheu andu matamana. Veva mutheu ndaoka ayoila Yesu Kristo ambatie etune atuye bo na kibathukanyo hindi kitu na lamata mwisi Yesu Kristo nika nao na kaupe veva mutheu no thuku manthini wando akimasesenga akimatata akimatongwesya ona mata mwisi ngai kibathukanyo cha mwitikili na mundu wanthi nika na ithye nitumwisi oveva asifiwe Yesu Kristo atuthuku matukwatianie nao hindi manthi mamungende ya uveva ona nginya munthi ni mamungende ya. It's pretty amazing about the Holy Spirit, which is now bringing me where I want to be. Yesu kisye oseo ola ukona kena ndu nethi wavo ni kwithiwa pena undungi ato umwe osesi waveva ngoni si andu athuku nela ukona kundu kuthuku muno kwikena ni nundu andu mena umu wango ona uveva maimwithu kiasia kabalake kwaku no veva usiowe na uo aino veva mbosu inake no veva miamo mivingwe no veva na ndo mweme na kundukumu ni kwithiwa andu ala melo kuthukuma ni omuka na ni malete veva mutheu. Asifiwe Yesu Kristo. Na niku yake ingi weta ti lazima withiwe na ngali na uthi amao. Hallelujah. Ti lazima uluke na ndeke na uthi amatatu. Praise the Lord. Na ti lazima withiwe na ndumbanene thingoloba itano na muweli wote wanango ndi mukwatie inywe mwetele kwaka na kuthama mume mukalala pe mundu nanda bise pasa wefani ukete mukalala ithe tumite na ndo amo mite mukalala mathi umandotwo mathaka nomba taindi masya ilumu monza na ndo ombe ni maendie na maka kwa esumbanithe. Ayu mele utabia mbea ayu mele ndi balendi. Nokona kilumu kisio chobewe mbui.
na kikiwe mbemba kote pani kabala winako ni usesei wa beba Muvea. Hallelujah. Ona mume winake ni usesei wa chao na nibatoneka mwemi wena mathina ningwitikila lakini ni umu wango yao. Nibatoneka mukau wena mathina lakini ni umu wango yao. Lakini beba Muvea has been working in your life to make things okay. Na you know wende thukuma ndio kitu mikubwa ya kuseo nundu wikwate ani ana beba ula already utwa ekitata athukuma nikana maundu ma kumende nesa kaikwa kakuka iboyo ni mo kwibitisia tunabike bandu nina pastor Mary twakule ndikibozo kini tuweka kana tuwekata nundu ko mukuka ina sanga ni mwezo bata undungi nikana mo keiboyo eva wendu kona bata wakibozo izo mbanyamuzi wako uthuke nundu nindi ungendu walika ndemu kwatia pe mundu me wakomania na beba ni museo kakela kana ke wile bandu ka mutumia muka aiwanga ndi ko ni witika nene sia lambe ela ibu ale akoba nesa disiti nani doba wa isia za keli ne ibu ale kwa kwelaka nene wani doba wa muka wanga wakala taweka tawetika na muzee ambia usisi anza akona ange wanake ondu muka waichao ayi modendo mwe aziba sia umwe alilikanya ondu wanya mawonzu aumemena mawonzu ona maki mundo te wendi be auma amwe mala leu matinda malamba ni wende mo lamboso manunga sokisi matongelela asati chumwa kima nondo ndende ndio ndeneke adhi mama ndo kamikite eso na mika ni wadhi comfortable wamebua comfortable ni zela na yuniwe ali ambe ulilikana mawonzu mao na kule na yu mundu mukongo na zeto na adhi kwake ela we manondo nonzete itaukambudhia muno akia ela waendie musi nundu nukui wandoni ena mawonzu na no mesi ambe omena muka nundu ni wamana ndamutia oba niwe nao undu ni wizi undu wili akati omwezi mwathate mamu memenu na yu akwatwa ni siwa akasungi amukanai mukako wizi siwa isi umite ba lakini siwa ni suka nundu mume ndekata undu ndezeta ni witikilo abwa undu wikitata ubwa hendo motheno mwe kwikimusie ona muka wake ola etwe imunenga stress aithekana au meange magmusie kwanza enganga nikwikata niko ngangauka iya ona muthekela utaona kwao kwatwa ni wia akulia kain ono naniona nyama wonzu akona mundu mutenda mawonzu ndagitondia na immediately alioka aseova ni la valentine ne suka mweo ne kasama tukete katalu aseova lakini nulu yuni wakwatwa ni wia mukanda kone mundu ekaba kwewe amusia kwenda anza newe waenda soko newe weka shopping imamesa niwe edhukite mwewiti na yuna niwe waseova indi kila kende vai chao atu aniwembe ningwa ndothi kwaya we wano ekala bau ningo kwete sinema usisi ningo kweke ya UTV wiki hata mama eke wa soba setinzao eke wa DSTV nikenda ekaleba ondo mume ni wa mana we ondo tiwa kakomana na mundu wekaba kweo nakeye mesiaba mwishowe mama eka utumainya wana eno nene jamaa deba na nya na mudhoni okakona mudhoni na meka ekala mbe na muyai kwa bahati mudhoni wasa kwenda ni mundu muima wala mwana ni wa muono esela ngozao yake mundu ala memukwete mweyusu na miaka isu nainde enya muka muyai edwanda utia we muthuku ona yunde kutia wase obanga kitose babio hende amuya na inde mundu asu umena omutabia endo mwe na asanda nonzo bia
Na sanda ni wambiti kilile. Na sanda nombo miasia. Na sanda nombenda. Na sanda onanina kwete kabulakeo. Asifiwe Yesu Kristo. Praise the Lord. Nina kwati kabulakeo bando kwa ina chathi. Nena bike nomba. Nana bike nomba. Ando makwa mambe omana yuni makwati wakabulakeo ni makwata. Mwendo anambi. Yuni mwakwa manganeza. Tutubula tu soft. Madhamini. Kabla kaindia we ni kwa maana ko asifiwe Yesu. Ngeto ngea Muvea asifiwe Yesu. Ngamia kini kidito chao na no waka waka ne utwa na mathiko wano na eleza yulwa mathina la ume mama maipinda thi mesela ende ku Africa pika ba nene mwingo nundu wa empowerment akakote methiwe me empowered view ando tabia kiki utelemia mwingo metwano yonde kati wa 10 banda tu ni thuka na imwe ndeni wa mwaka weba maka lea na inwania na kati wa milano isu yonde 80% of the time ni haka mekwenda divorce tia ume ona yuba abe kibadhukanya ume ni mama zazi andi ukwenda mwingo 80% of all divorces are initiated by women. Youth na woka aba wati njamaa thi odhasia ngekendo ne wone njamaa thi ngithi chao ngekendo na witia na withi wikata na mundu utesi wa mono ba TV ni kana wa mona bau weani kana wa mona bau ndokani na mwituma ndo na muzika la na ende ulamu ume watia nondo bado ende anesa soma itina wa mwaka wisisi itina ulamu ndo watie ena kamondo kazeo ka miaka minina ange keunesa nani wakwatie promotion akina na mao yue na isinde ende mundu wa sembe nundu ndo amwezi nundu wese makoti na makali kaye anya ngundi na mbele na uganda kuwambe kona ndo mekwenda kuchokea amume mao madhasi we wakwa na niwe wa muleile na ni matani sia akakote mutu unge Muvea nundu wa amume menu na niwe taki nundu ninondete ibetisiswa nusu umana mundu esi waniki nisa manika hata siwa nundu ni wisi mume unde so utanisia nake oba niwe nao ni ukona alila ndatuwa musini weba kakina tawe weba ekita kuwe mandhe amonene nundu mume ndekata ndamunenga na lete kidoko musi nina mwiso ba mundu amwe mukwika mekita kukutuma ume mendu mabudhiwa nendo wa nundu nilisi nela makoma na ume tutukula nazi hii inde weko weka lelo na tuibithana mangimu ya hii yani na twaye mukono wendwi mutwae nundu pe undu muume unukuwa nikiveti undu kiveti kivulia chua ni kwithwa kimutia na kithi bandu bangi nundu kiishwa thani kikwata mundu weba ya utabia muume usu ukamutia no komana na mundu ekava kuwe mapinda ziana endi weka laoba umuzi ndu ndonge weka wakana kamuvuko no ka wakana kasama no ka asuna lana wetie madhikoni sisi kwa SMS matinda maila lamika kuikindu na pa imo thena wa tungia Muvea mume aimwe yai ona ka uwiwiani ningwendete kweli rongo ona ndo mazuma mabindia niko kweli matinda mayando wakwendwa matinda mayando wakwekwa ndu kutingwa tu SMS twa ome tu sisi omunde bwana geto na tu dipaya ome manekane simu sio ila maandike wende muka onola wakwa ambia akwindawa na nu hinde kumwenja maadhiga mukasa 11 na wino ka sa umwezi awitho anoete ona kulilika na kumuviviza kivu maililikana akambona Muvea na utavyo neondo mangulia usuwi nake umesesewa na beba Muvea ukamubata eka umwananga ene ni mukwiwa mwa tani sina sio aseva Yesu na umeke ikumonda akamenu nini kanyi kwithwa ni manena bangie kote kuadhimwa. Praise the Lord. Mwika
chumwa kini na inya PK anatumine itunonie chama chatu sanisia muno pe mwana umite ndi unomie Bomet kote kwasa anomie Bomet oke umanda wia masako Bomet oke umanda wia masako na aetia wia akulia wia ngina esa ubika kuma kalala oe manda chao hindi njizinu na mwiye basta ni wao nenga na wia ko okaba na manazo akitakweza mbia moko wanenga basta chao na kwa ato hizi dress na senga kaimbo met nguma masakuna ati kwewea yani undu yetu ikuto na Dubai pando mona masakuzili hata undu kuto na Qatar pando mona masakuzili hata na sisi anesa huku itu nikuzie Mbanzaluo na Mbaluya ona koso andu ma Rwanda na ma Uganda odhasi ya kwewea andu nimekitie koko na mende utuma ngua mayaka numba Tanzania mayaka numba Uganda wewe bao za kuitao ndi bandu balawe kote base ovete adhani pe 10 andu Bomet no maneka na mwana ozu ndena ngwe simwilawe nayo akitie uta nikaenda kwatembeza sia koka kula mo thana wokie mbeza sesa nadala akomie baya kantu mbasi mudana wakeli akoma baya hospitali okito mandawia njama atu ebatu ebwangwe tungenge Muvea mwe bandu baseo bekone kata Dubai Machakos. Hallelujah. Nanjo mobwa, that is the truth. Pendo mabodhi mwana wakwate uya nela woke masako akwate uya miwa muyoni wakwate chao nenda lambe masako uya mayuona kote mwe bandu baseo asu bandu mamukani ngona ainge mena kila kiumo cha mbuni mundu we anieko na wamani yako ndwao na umo wama kuweni kana kitui ndwao na umo wambo meti ukamana kuko ni kuseo kuna kaundu obosa mwane no please the spirit has already worked and umal go man the way na beba mdhu no wende odhukuma no wona. Hallelujah. Asifiwe. Tunetumi sionde sia kutunga Muvea tunga metidi onde lango ndiye Yesu Bwana wote waingie kwake lango la mbinguni ni wazi. Nimepokea kutoka kwa watu wako sadaka hii ya shukurani, hasa kwa wale ambao tayari walikuwa wamejiandaa. Hivyo ndivyo imetupasa kama Wakristo. Kwa yale yote Bwana unaendelea kufanya katika maisha yetu, twaomba msamaha. Tuwekee mara nyingi mema ambayo unatufanyia hatutambui ni mema. Upendo unaotupenda hatutambui ni upendo. Na Bwana, tunakaa na watu wako na vitu vyako ni kama hatuelewi. Umetupenda sana na imetupasa kusema asante. Kwa hivyo katika jina la mwana wako Yesu Kristo, sadaka hii iwe ishara ya yaliyo mioyoni ya watu wako. Makitunga Muvea nundu wa wikiku wako, nundu wa wendo wako, nundu wa wiku ati ola mena wondeni wako, nundu wa osese imunene wa beba mutheu mathayuni mo. Ninisini kumu kwa mwe yoba ni kubudhu, lakini kwa ondhe ni beba waku utubikitie babu balatui. Etu kusubite yu ngai witu tone ketala oi atita atumanu oi mekuelewa nusio wonde utuikite wajibu witu kwa kama ito amome maito siana sito ona sei maito wajibu witu ona kwa atui tutunge Muvea kwa wonde olama atuika na matuika nundu wa dhukumi wabeba mutheu. It is no accident. Hawa tulionayo ndani ya maisha yetu ni kazi yako Roho Mtakatifu, na maana ni kuwa umetupenda sana, na leo tumetambua huo ndio ukweli. Tumeleta sadaka hii kutoka kwako. Ni Muvea nundu osio wako, ni Muvea muno. Na ino ndio twabika kutani si atina wothethi museo
ondela mathukuma ondela menengane kwaku yo mamalilikane kuina ona kuvoya mundu onde mekwa ba lilikana ndo mako na makinuka matisukie cheni chako no theu wako na nikumanike your people were before the presence of the Most High God. Na yu mumo wako mwe waitu Yesu Kristo wendo wako ngai asa na mwamba wako veva mutheu sithiwe na itu kuma yu kuthitene na tene. Na tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, sema amen.